Halo. Terpekam lo dong. Iya. Nuria, resorting ko. Ada di masker, boleh masker dulu. Ini apa nada? Tanya ke Malaysia miala. Mau makan Nuria? Apa dia mau? Oh Nuria. Bocor kalan. Wah, tayo boleh kau nak ya. Ya. Makanan, kabe. Iya. Tadi ya? Pae. Itu merindawan tuh. Ini nanti panggil tuh. Ah, oh, maksud dia. Nanti berjalan lo kayak kira le. Lu kan itu dia seperti. Ini cantik nonton nang. Cari menarik pemirsa tuh.
Singki kita kipari kumulan na. Tante, Oh iya. jadi bayar nanti lah toh. Mangka. Matulun na. Ya kalau untuk melo-melo jadi orang busuk tinggal. Kamu ada lah. Kemarin busuk siapa nih kok? Dari mantap ten na. Oh, gini ya. Oh na berarti kamu kapalaan to. Kapala dapo. Balulang atau Berulang. Bento lang ada ke balen ako. Dihancurkan deh. Wah. Kendi kompeten sila te. Wala tayo pakai perkuan na pakai apa? Karena lamparan itu wala. Ano pa tayo pa siya ke? Wat pa atum na lamparan na. Papas ka pala sulit na ba eh? Oh. Ya apa tak ini lo? Oke, kita baru kena. Oh. Giri kinasang eh. Sama. Yang kemarin ko. Ini lah yang budi nama lalu eh. Malas sudah nak kiri kanan ni dah. Ya saya. Ya betul ha. Mana seri pole. Sari ko to. Tayo na daw pakarang manan po penolo. Amin. Wala tayo kalam. Tayo lambi bakyar, tayo lambi. Yang bakyar dong. Oh, ni ada satu mau perhatikan sih. Budak-budak ini. Pendi. Bisa lo sudut sih. Oke. Kopi deh. Kalau tidak bisa. Lah mau kan deh. Berbaki. Lagi papannya main. Makan dia nih. Para ya udah baru kue kan nih. Oh, pokoknya pakan dia ben boleh nih. Makan dia. Apa nih kan kan itu? Berapa nih apa? Ya bakyar ben ni ron na bisa ko to kan mo. Dabo anong balik pa ko ang palangan. Ada pa na ba ikat? Para kopi ini.
Siap mandi. Kung ditaruh ya. Iya, toko iyo dito man saya. Toboko bunga. Sudah ada toboko bunga. Siar KTP atau turun kita ayo ya lah bahaya. Iya kakek. Nanti nama orang tuh. Makan dulu orang baruan. Makan dulu. Oh iya, baru dibuka ya. Ya muka deh. Sama ada peluang. Ano ang pala lindoki? Lindoki lang. Ya, pagkapili kita lindor. Silana. Kaya to yung Kapurgas mo to.
Wah, iya. Biasa tadi kan. Kakak kelas. Udah siap. Gimana kok?